U moru prevoditeljskih usluga danas je zahtjevno pronaći pouzdanog partnera. Koje su odlike dobre prevoditeljske kompanije? Sve počinje s upitom na našoj internet stranici i pozivom na naš telefonski broj. Naš tim stručnjaka svaki zahtjev obrađuje odmah i nakon vašeg odobrenja počinjemo s radom i isporukom u dogovorenom roku. Svaki sljedeći prijevod koji naručite bit će gotov u još kraćem roku, jer osim jezika i sve svoje klijente poznajemo u dušu. Pratimo i dokumentiramo sve vaše zahtjeve i na taj način na dnevnoj bazi prilagođavamo se posebnostima svih vaših specifičnih potreba, a time i vašeg poslovanja u cjelini. A isti dokument nakon prijevoda kurir dostavlja na vašu adresu. Ako tražite prijevod, izbora je puno. Ako se odlučite za prijevod, neka to bude moj prijevod! Prije nego što očekujete.